Nikad iskrenija. Mladi par odgovara na tvrdnje da očekuje prinovu i otkriva da im nakon izlaska iz realitija najviše prija što mogu neometano da vode ljubav u svom domu bez prisustva kamere. Iako se medijima spekulisalo da je Ana Korać u drugom stanju sa svojim izabranikom Davidom Dragojevićem, ona otkriva da nije trudna, ali da razmišljaju o tom smeru. Nisam trudna, ali nam stiže devojčica. David i ja ćemo uzeti pomeranca, on nije nešto za to, ali znam da će brzo navići. Ovo je taman prvi test pred bebu, da vidim kakav je kad nisam tu, objašnjava Ana, dok se David nadovezuje. Ne znam kako ću se snaći sa psom, ali mislim da bih sa bebom mogao. Čini mi se da je pas zahtevniji nego beba. Od kada su izašli iz zadruge, Ana i David se ne odvajaju jedno od drugog, a najviše im prijaju intimni trenuci bez kamera. Od one ludnice nam nije bilo dobro, prelepo nam je sada. Idemo gde god poželimo, vodimo ljubav bez kamera, ali i dosta se odmaramo, kaže Ana, a David podržava njenu tvrdnju da mu najviše prija što mogu potpuno da se opuste u spavaćoj sobi. Kako Ana važi za jednu od najatraktivnijih zadrugarki, njen dragi otkriva kako reaguje kada joj se udvaraju drugi muškarci. Ljubomoran sam, ali i volim kad ona dobro izgleda i ne smeta mi da je svi gledaju. Ima situacija kada sam ljubomoran, ali sve je u dozama normale, tvrdi David, dok Ana kroz smeh dodaje. Kad je ljubomoran, pravi se lud, a ja oblećem oko njega kao mače. Zaista imam poverenja u njega kao i on u mene. Imam i ja da budem ljubomorna, ali nekako slatko. Sve je u granicama normale. Mada ne skrivamo mi ništa jedno od drugog, moj telefon je i njegov i nema tajni. Iako u toku zadruge nije bila u sjajnim odnosima sa Davidovom majkom Biljanom, Koraćeva tvrdi da je sada sa svekrvom u sjajnim odnosima. To je najveća glupost da nisam u dobrim odnosima sa Biljanom i da sam je vređala. Nisam to radila ni kada je loše pričala o meni dok smo bili u realitiju, a kamoli sada. Mi smo u super odnosima, objašnjava Ana, a David također tvrdi da ga ne pogađaju loši komentari kao i kritike da je muška sponzoruša jer vozi Anina kola i navodno troši njen novac. Pogađaju me ti natpisi jer to nije istina, neka pišu šta hoće. Naravno da imam svoj novac i da zarađujem. Koraćeva se odmah nadovezala da njen izabranik čak nju savjetuje oko financija. Potrošila sam sav honorar koji sam imala, ali David tu pametno razmišlja i pametno troši. Čak je uspeo da me u nekim stvarima usmeri kako da trošim novac, ističe Ana. Tokom prve sezone zadruge Koraćeva je bila u odličnim odnosima sa Kijom Kockar, međutim kada se reality završio njihovi odnosi su zahladneli, a počele su da kruže priče da je Ana imala intimne odnose sa Radanovićem, zbog čega je Kija rešila da prekine svaki kontakt sa Anom. Pričala sam da ću joj se javiti kad izađem iz zadruge, ali sam vidjela razne natpise i loše stvari koje je govorila o meni. Najviše me je pogodila ta posljednja izjava da neću imati prostora da joj se javim ako se sretnemo. I onda sam stavila tačku i distancirala se. Više me ne pogađa ta priča, ravna sam crta i želim joj sve najbolje, poručuje Koraćeva. Kako je u Zadruzi 2 prekinuo sav kontakt sa Aleksandrom Subotić nakon što je uplovio u vezu sa Koraćevom, David tvrdi da ga bivša devojka više ne zanima, a ni njega njena ćerka Magdalena sa kojom je bio blizak. Niti sam u kontaktu, niti me interesuje, niti se raspitujem, niti čitam tekstove o Aleksandri, navodi David. A na pitanje da li mu fali Magdalena odgovara: nemam nikakvu potrebu ni za njom. Sve što se izdešavalo
Tako je trebalo da bude i odlično mi je ovako. Imam svoj život, ona ima svoj i mene zanima samo moja sadašnjost i budućnost sa Anom.